everyone, at timanan tigayam yo, JENA ALMOITE, ang mga kakamakas Manang Bianang, kanti orihinal nga akin drama iti Biag, tita o drama. Manipod kani kabsat aning saan napod na nagan tintay drama. Kas titi ko nana, Dear Manang Bianang, dahito ipadramak kan kakat na pasamak, idi may sakpay a single mom. Duang amin dagiti anak ko, kat pinanawan dagiti ama dagiti anak ko. Adamat kabsat ko nga ex abroad. Rugyak dagsalaysay, idi kasangsangpet ni manang ko ang naggapo iti abroad. Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Uwan nga rod, aning, nag-awid akong makabanog matag ubra iti abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak na anusan. Iso adya akong nagrenrenyo iti kontratak idi. Ay uwan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan Tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaytawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan mi pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taamo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Wen, maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asiyan na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amo mat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnagdan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kilitin. Hangay, taro. Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayon taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang.
Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw, diti pasalubong. Tinapateg, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit dia. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idi nag-apply nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang udala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bay-bay am idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay balay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agun daway. Panang sarong karguin ko, ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng? Kandakkel je balay mo niya. Sakto laeng? Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gaminan asawak. Sige, aramam jakabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, woy. San alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pa nga kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat si kalat na amanang. Sikat ti agdesisyon. Tas sikat ti akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pa nga kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate, manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Awan iti panunot ko day manang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak ka nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun Tata Amado kanyam. Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Ura agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong utila kay nga karelasyon. Kankang ronaan ti amin. Nalawa di dagana.
Apa kaslay dil mo dya kabsat mo dyan lakay nga gararang kinkuana bakit? Babaan na ka lang, Robert. Napintas mo't dato yung awagas ko. Tap numapan kanya ta dato yung balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tama busy nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isuda nga agiin na balay na. Kat data agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaison niya. Bili baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat dato'y. O na, ni Aneng tinangi patawidan da iti daytoy. Ta isu ti buridag. Saan nga mabalin data? Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan ito'y. Amaw, nga awan pan nakaikarikken ka. Talaklakayak nga dayong si ka Aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng sipawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada Aneng. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado, Ay ayaten ka Aneng. ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, Aneng. Han ka man mat nga kundi pa kipot si Kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado, Manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kit din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang Manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta, Manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin, Manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aneng. Di ka matanagan. Tanuawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan, Tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Nga mapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nun. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya, kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro
Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang kabsat mo. Kat mayat laon haya. Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay amado. Dakkel di balay yun ah. Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday tati gagarak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Ay paiso. Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, di bak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalatta ka din, taramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirek nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga maagagasan. Nga ron. Ay, atan sa mo sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpadoktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Sika ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman nanaya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, tay dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulaangan ije paradaan. Oh, at iti allowance mo ije pag-adalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkaya ban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na kaagmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sana balay, ta si daglaang ti pag-adalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin na Amado Agyaman nak tadimtang kay ti Biag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti Biag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid.
Jaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawin manipod na bulsa kak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latanti, papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatid dagpay ti biag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na ka at nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi nagbambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam dito eh. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asi kasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadag ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y ah. Ala nga rod, ngam no talaga adimon kabailan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat aning. Iso nga napintas ti biyag mo tatanta. Nagmayati pa nagpuspusom. Jak nga rod binaybayan ti kabsat ko kat idi talaga nakapsutan inyawid ko ni ijay balay mi. Aging gaadinan nalabanan ti sakit na kat pimusayan. Nagtultuloy matlatta ti kinasing pati asawak kat ita nakaturpusan iti panagadal lagiti dua nga anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasa kat jak tupulos malipatan. Tuy gayem mo aning. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Agyaman kami manen, God bless kada tayo, amin.